Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani saborci, uvaženi Buživljani, dragi krajišnici. Ja želim prije svega da vas poselavim i pozdravim. Želim da poselavim i pozdravim naše načelnike, danas prisutne ovdje, općine Bosanska Krupa, općine Cazin i naravno našeg domaćina, načelnika općine Bužim. Posebno želim da poselavim i pozdravim porodice šehida, ratnih vojnih invalida i naravno sve pripadnike 505. odnosno sve pripadnike 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao što vidite, vrijeme prolazi. Davno je bila 92. godina. Davno je i bila 95. godina. 24 pune godine od bitke Munja. Vrijeme prolazi, a rane ostaju. Nama je liječiti sve rane. I moramo shvatiti i prihvatiti da je naša krajina puna naših rana. Naša obaveza i naša dužnost je da sve rane zaliječimo i izliječimo. Jer ukoliko to ne uradimo, nećemo odgovoriti misiji i zadatku koji je pred nama. Ono što primjećujem širom Bosne i Hercegovine, pa i ovdje na prostoru naše krajine, primjećujem da smo još uvijek podijeljeni. Primjećujem da smo još uvijek tijesni. Primjećujem da još uvijek u nama čuči ta neka prokleta sujeta i ljubomora. I primjećujem da ono što ne bi smjelo da se primijeti, da i ove značajne naše historijske datume na neki način pokušavamo ispolitizirati. Na to nema pravo niko. Nema pravo iz jednog prostog razloga, što samo na ovoj čuki ovdje život je ugradilo 18 ljudi za općinu Bužim, za Unsko-Sanski kanton, za Bosnu i Hercegovinu. A ovakvih čuka je Bosna i Hercegovina puna. Prema tome, moramo biti iskreni, moramo biti pošteni i ne smijemo dozvoliti da ni jednim gestom iz bilo koji interesa ukaljamo prolivenu krv naših šehida i ukaljamo prolivenu krv naših palih boraca. To nam treba biti prisutno. To trebamo prenositi na naša pokoljenja. Jer ukoliko tako ne budemo radili, ovo će jedan dan pasti u potpuni zaborav. Toga morate biti svjesni. Prema tome, ukoliko tako budemo radili, onda ćemo se odužiti onima koji su dali vlastite živote za odbranu naše države i našeg naroda. Ali ja želim da vam kažem, ništa vam neću novo reći. Nemoj da mislite, borba za Bosnu i Hercegovinu nije završena. Ni izbliza. A mi smo podobro pohitali da sve one zasluge, da sve ono što su učinili naši očevi, naša pokoljenja, jednostavno polako to potisnemo. Došli smo do toga da kad hodam Bosnom i Hercegovinom i srećem naše borce, da mi ljudi kažu: generale, pa došlo je vrijeme da ja ne smijem reći da sam bio pripadnik armije. To su činjenice. Puna su nam usta boraca,
Puna su nam usta šehijskih familija. Puna su nam usta djece naših šehida. Ali kad trebamo pokazati u praksi tu jednu solidarnost, prije svega prema toj djeci, po pitanju zaposlenja, po pitanju sagledavanja stanja i tako dalje, čini mi se da nismo na visini zadatka. Po tim pitanjima nismo na visini zadatka. I onda se postavlja pitanje, da li je to iskrenost ili je to u nama prisutna određena doza licemjerstva. Ne smijemo imati licemjeran odnos prema onima koji su u najtežim vremenima za Bosnu i Hercegovinu, za bošnjački narod i za sve ostale narode i građane koji smatraju Bosnu i Hercegovinu svojom domovinom, stali u stroj, ne žaleći vlastite živote, borili se za svoj narod i borili se za svoje mjesto i za svoju državu. To nam mora biti prisutno. I zbog toga ne smijemo dozvoliti bilo kakvu vrstu politikanstva ili bilo kakvu vrstu, kako da kažem, politiziranja ovakvi i sličnih datuma. Stranke će biti, stranke će proći, a ovo će ostati ovdje. Prema tome, ovo nisu stranačke aktivnosti. Ovo su istorijske aktivnosti za odbranu ove države. Bez obzira ko kojoj partiji pripada, bez obzira ko u kom safu bude, ovdje treba doći i pognuti glavu i odati počast onima zahvaljujući kojima mi danas jesmo ovdje gdje jesmo. Ako nam takav bude, to bude direktrisa, onda ovo neće nikad biti zaboravljeno. A ukoliko to bude politikanstvo, na ovakav ili na onakav način, ovo će biti zaboravljeno. Želim da vam kažem da organizirajući tada odbranu na prostoru Bosanske krajine, tadašnjeg okruga Bihać, mnogi su uzeli učešća, mnogi. Tako da volio bi kad i vi Buživljani, koje ja izuzetno poštujem i cijenim, a posebno 505. Buživsku brigadu, kad govorite o bojevima, borbama, bitkama, te brigade, ne zaboravite i sve ostale brigade i sve ostale pripadnike 5. legendarnog korpusa naše armije. Jer to je u stvari sukus. To je sukus tog organizovanog djelovanja na ovim prostorima Buživske brigade, na drugim prostorima 111. Krupske, na sljedećim prostorima 1. i 2. Bihaćke, Kladuških brigada i tako dalje. I taj sukus, organiziran kroz 5. korpus, stvorio uslove da mi danas uživamo u slobodi i da mi danas imamo vlastitu državu i imamo sve ono što je neophodno potrebno za normalan život i rad. 5. korpus je brojao maksimalno 17.000 vojnika. A bilo je 360 km zone odgovornosti. Trebalo je tada doturiti hranu, doturiti lijekove, izvući ranjenika, doturiti svježe snage na tih 360 km u toj zoni u kojem se nalazio tadašnji okrug Bihać. To nije bilo lako. Ali nije mogao to sam 5. korpus. Nije to mogao sam neki Dreković ili neki komadant brigade. Bez svih segmenata društvenog života, bez našeg naroda i bez podrške našeg naroda, mi ne bismo mogli ništa napraviti. Prema tome, mi smo u tim najtežim vremenima obezbijedili to jedinstvo, obezbijedili tu simbiozu, stvorili uslove i u to vrijeme da učitelj radi u školi, da sanitetnija radi u bolnici, da vojnik bude na prednjem kraju, da seljak privređuje i obezbeđuje, jer nismo imali drugi tok dotoka. Vi znate da smo bili u potpunoj blokadi i u tako teškim uslovima. Organizirani smo bili na takav način da mi se čini da smo bili jači nešto smo danas. Težak je rat, ali čini mi se da je mir još teži.
imajte na umu da u miru moramo položiti ispite. Jer ukoliko u miru ne položimo sve ono što od nas zahtjeva naša država i naš narod, džaba nam je rat i džaba nam je sve ono što smo učinili i prolivena krv za odbranu naše države i našeg naroda. Ja se nadam da ćemo imati to na umu i da ćemo izbaciti iz sebe sve ono što nam je negativno i krenuti sa jednim većim elanom, uz jedno veće poštivanje, uz jedno veće uvažavanje i pokušati izliječiti sve preostale naše rane. Jer time ćemo stvoriti dobre uslove i time ćemo posijati da imaju šta naša pokoljenja da žanju. Jer ukoliko mi to ne posijemo, oni neće imati šta da žanju nakon 20 i 25 godina. Mi smo svi ljudi 60, 50 i više godina i mi odlazimo. Život se mora nastaviti posle nas. Moramo stvarati uslove za našu omladinu i moramo stvarati uslove za naše građane, naše nam jedine domovine Bosne i Hercegovine. Jer mi druge domovine nemamo. Toga treba da budemo svjesni. Čini mi se da kako mir dolazi, onda se to malo mi zanesemo. Pa malo to i zaboravimo. Pa naravno, ne možemo biti stalno na nekom stražarskom mjestu, ali to nam uvijek mora biti negdje prisutno. Ogromne su političke turbulencije, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regionu i šire. Danas sretnemo čovjeka i kaže, ma neće više biti nikad rat. Ratova je bilo, bit će i bit će i toga trebate biti svjesni. Ali ne bi smjeli dozvoliti sebi da više nikad ne dočekamo nespremni eventualne druge i takve, kako da kažem, procese koji su nas zadesili tokom teške i brutalne agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ja želim da se zahvalim svim pripadnicima 505. Bužimske brigade. Da se zahvalim svim onim ostalim jedinicama koje su učestvovali u bici Munja 93. I moram da kažem da je ta bitka bila svojevrsna moralna prekretnica za sve naše borce i naše starješine 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. I veselili su se uspjesima svi pripadnici 5. korpusa. I oni koji su učestvovali i oni koji nisu učestvovali. I slavili su veličanstvenu pobjedu tog 11.1.93. godine. Vidite koliko nam je danas hladno, a možete misliti u 6 sati počinje napad. Koja je to bila volja i jela naših boraca? Ovim vrletima boriti se protiv agresora. Imao sam prilike preći ovo sve pješke i obići sve jedno u rovu. Od Ćorkovače pa sve do dole. I vidio sam i u kakvom su stanju. Ali su bili puni elana, puni volje, puni žene za odbranu svoje domovine, svog kraja, svog naroda i svoje države. Prema tome i mi moramo danas biti taki. To su nas oni zadužili. Ovi 18 na ovom brdu, ne znam, drugih 18 na drugom brdu, treći 25 na trećem brdu i tako dalje i tako dalje. 32.800 poginulih boraca iz armije Republike Bosne i Hercegovine. Možete zamisliti koliko je to cifra. Mladića od 25 do maksimalno 40 godina. Iza njih su ostala njihova djeca, njihovi roditelji, njihove majke. Vodimo tome računa. I neka nam to bude sveto. A sve ostalo kako bude. Ali to nam treba biti sveto. I na tim pitanjima moramo biti jedinstveni i tu se ne možemo razlikovati. Ni u kojem slučaju. Meni je drago što sam danas ovdje zajedno sa borcima i 511. i 505. i borcima 5. korpusa i svim onim. Drago mi je vidjeti danas Efendiju. I kažem Efendija, sjećam se dobro onda kada nam je bilo teško. U izdaji kad se desila na prostoru okruga Bihać. Imao si britak jezik. I kad sam te slušao, meni si davao snagu. Hoću danas da te čujem na isti način. I hoću da te pratim ja i svi ostali. I da ukazuješ na sve ono što ne valja. Tekbir! I na takav se način mi moramo ponašati. Ulivao si mi povjerenje tada u to vrijeme.
I danas na isti način, danas je isto došlo vrijeme da se moraju govoriti stvari koje nisu dobre. Jer to nam je obaveza i to nam je dužnost i na takav način ćemo, kako da kažem, uzvratiti našim šehidima i poginulim borcima i, kako da kažem, vedra čela biti otvoreni prema njihovoj djeci i njihovim pokoljenjima. Još jednom vam želim puno sreće i nadam se da će općina Bužim iz dana u dan postati sve prosperitetnija općina i da će, kako da kažem, zajedničkim snagama uz podršku sviju nas stvoriti još bolje uslove za sve građane naše općine Bužim i naših svih općina u okrugu, odnosno u Unsko-Sanskom kantonu. Još jednom vam selam i pozdravljam i zahvaljujem se na ovolikom odazivu i želim i ovo da vam kažem. Ovo je rijetkost, odmah da znate. Možete proći cijelom Bosnom i Hercegovinom. Ako ovo nađete na bilo kojem prostoru Bosne i Hercegovine, ja ću, evo ovdje sam najtanji, nema toga. I po tome ste jedinstveni Krajišnici. I onda kad kažem da jeste Bihać bio centar formiranja odbrane okruga u to vrijeme, jeste, ali je Bužim danas centar afirmacije tekovina naše armije. I ja vam zato vam se zahvaljujem i čestitam vam i dok je god toga, takvog načina ponašanja, mi ćemo se sećati i obilježavati naša sveta mjesta. Hvala vam puno. I mi Bužimljani se zahvaljujemo.